Hak arpung tudek urumpang aja apun rio ki obsar ka Food and Safety Standard Authority chong ke India kila penlong yak jinglet ban pet banyak yak dukan desha di jingbam hakatan pulu ban tes yak umpnyang baki shet jingbam baki lap baki don ki dukan bapun kam yak umpnyang ke plas new nakadaw baki shet laisin yak juk ke umpnyang. उनको पढ़ा के चला गया उनको तो लाइसेंस पे भैया वो तिल का है चॉकलेट में बनाया समझा दिया ना बेटा वो भी उसमें डालोगे मंगाया तेल ना एक किलो तेल मंगाया एनजीओ 1 किलो 700 है Tergantung film apa. Kalau teliti item spesies betul. lagi dekat tim yang FSWM Food Safety on Wheels ini step kiwan ban tes ini kan ini yang kadang kelemit ada cross ini total compound isi letak ke cross dan kemudian divide itu kemudian kelas juga ini di tim dekat FSWM Food Safety on Wheels buat tes step di latar kan yang kelas poin la cross anak usaha nih terkadang kelas dia tidak keleng tunggu tim Food Safety yang wanti sistem lagi items kelas di dan yang di samusa akses ini samusa shift note nomor pertama perishable items melakukan tinggi IT jadi sudah spot yang online Kalau teliti duka try film. kita itu kan dan bahasa telik nanti bangnya bisa sebutkan Kamu kini ko plan ni kini ko plan ni use dengan sesi kondisi dan kamu shoot dan kan dalam cross bisa yang tentang license lawan reuse kan license masuk reuse kan kamu di ada kami ke TPC kalau cross 25 masuk last due dah Apa jepit kalau sih try kita reuse kini ko plan. Kalau sih try kini kita reuse kini ko plan. Jepit try nomor sisi pada TPC kalau cross 25 ya kita lah reuse dan time sih